Hai ko kway na tami don channel ka riu laudare. Asai April dari cuit na chanai kun singna na cuit na churuk. The Gaanphiu Mail, the Tamenglong local newspaper, king in Sam the call. Infal April dari cuit na churuk. Manipur kau agitation protest in thak magna tat kai ba mi hairui education sector kau kabiu mai impai na tilaw bamthi mi hairui school azu in bang bamthi insam nanun exam tat kai ngam mak bamthi khani insam nanun lungning kau kathai ni mai tren man gong bamthi tat kan mai nei da kanai kathum kau tai re ban blockades khani latlu in thak magna nai gong kan mai kau rui school asu kau incham nanun tong attendance raw kai na bamthi khani academic calendars koi gagan chana tat kai nga magna bamthi mi da kau chief minister yomnam khemchan singh roi pari ra lana chuzak mai phungwang dat khang mai chuang lawo tu na appeal su kan the ban blockades khani agitations roi academic atmosphere da su kabiu law bamthi mi hai ri school nun gagan gai si in bang law bamthi khani incham nanun khang exam tat kai nu magna bamthi tu na sa kani incham na khani school osa nun tat kalu nu mak mai hairui kadai sana insang district nun khau nai me school nun khau gungtak mak mai nai na bamthe Manipur chief minister secretariat khawrui yomnam khamchan singh ri tipat kan mai statement khau Manipur khau intaw pat ba mai lulung khau hai incham na nun tong academic environment khau kung mai tilaw bamthe khani ting me khang P2 ba mai nun ri renra mai ariu bamthi tuna sakani Manipur tong education khau kabiu mai tilaw ba mai hairui allow nun tong panti khau kabiu mai nai putni na bamthi tuna sakane New Delhi April 31 na charuk April 31 na charuk Sunday kau US President Donald Trump khani White House correspondent nunrui Washington DC kau dinner tubam kau tamai gwangkap kanthe tiki security personnel ramak mai thu kabiu kan mage Washington kau tamai gwangkap kan metang India's PM Modi re democracy country kau violence kang kaba mage tuna condemn su kanthe kumna US President First Lady Melania Trump khani senior leaders nun kabiu kan mak mai khau na ilang mai indao kane US strong authorities riti thai kan mai khau tamai gwangkap kan mai putai California Institute of Technology tong graduate students Cole Thomas Allen katingkum tamru na khat mai tuna sa kane Infal April 31 na charok Deputy Chief Minister Manipur Lucy Dikore Saturday nung appeal sukan mai khau intaw ukrul biak latlu nai ba mi hai in thak na communities nun ka khau chu sak mai nai dat khang appeal su kan the mi lam khau pat kan mai tai thai su mai pat mai kai khun khang na ram ti aman mai mi tai Manipur kapum khang aman mai ye tu na sa ka nei ning taw lo nu wi Minister Dikore communities nun ka khau ka khan kai mai tai nai na chu sak mai nai lo dat khang appeal su lo rai mai ni nai kan tongi suri pa na suloi kariba mai high resolution pungwa ngam magi tu na sa ka nei Deputy Chief Minister Thelaina nalu ri inchu mai la zan su lo ngam ni tong ra mi khani thai kan mai nun ta phungwang dat ngam ni tong ra mi tiki na nun tuang hu duan khau kung mai ti lau ni tu na sa ka nei Mik dui kai na kap mai bam khau tai ri ngam mai ma gi tu na sa na community leaders nun puipu khani kadai suna chabuan nun roi na lu hai in thak lau khang appeal su ka nei kagan ri rama khau in thak lau thu tu na Dikore appeal su ka nei Infal April 31 na charuk Tangkhul Nagari mai nun ding khau Arambai Tangle member nun kazawi tu na Kuki in P Manipur ri Government of India khau saugut lau khang appeal su kan me khau Arambai Tangle ri KIM tong statement tai kabam kazi thai mak mai la tu nu mak mai lat bam de tu na ndaw kane mitai Kuki conflict hai in thak mai bam sini media war hai thu in thak mangna bam kumna KIM ri Tangkhul Naga militants le Arambai Tangle kariuna Kuki mai ta attack suwi tu na sakan chongi KIM dong statement da Saturday April 31 na pungkum singne ni china churukau tipat kan chongi statement ko da Arambai Tangle gathers ringu inbu hai Tangkhul Naga dominated area ko active subam thi kumna Kuki meta attack sumi khau ka sabam thi tu na sakan chongi tiki Tangkhul Naga thilai na thu Kuki militants ri Naga mai kai long nun ta attack subam mai lat sakane Infal April 31 na charuk Manipur Chief Minister Yumnam Khemchan Singh Rui ti thai kan mai khau census tat kai ma khau National Register of Citizen lau rai khang demand sumai inbu ku na ba mai khau hai man sai nun khau NRC tuang ka ba hai la lan ba mai tuang nai thi
กุไม่สัง State Government รุย NRC ลำ Seminar ตะไก่ขัง Plan สุบามีตุนสากันเอง Chief Minister ริจำลาไม่นุนเขาสากันไม่เขา Census คันนี้ NRC process ลำเขาให้ไม่กวยรุย confusion นายบัมที่กุไม่สังรุย Government รุย Seminar ตะไก่ขัง Plan สุบามที่ตุนสากันเอง Government รุยตำไม่ให้ Census ตะไก่ไรนะ NRC เหล่าดัดขังจุมายี่ติกีพวมอจุรุย NRC เหล่าไรนะ Census สู income ขัง demand สุบามีตุนสากันเอง Gas jump asai April tarik treat na chanai kum singne na treat na churuk khau tarik churuk khore chanai March kum singne na treat na churuk khau gas booking sulau me serial number ching treat na khat phai kha treat na khat khau rui serial number ching treat na khat phai pidai rik churuk nga ta chat ngan khang insan dat pani Tamenglong ting nai luan gin ki bu tarik treat na chanai kum singne na treat na churuk lau chuan kalan ting zin sing bang ting rai na ye gin ki bu tarik treat na ta chat kum singne na treat na churukเล่าชวนกลานติ้งสินสิงบางติ้งไรนายเย่ไม่คือกวยนะกิ้งสุยในกิ้งเราไม่ขังตาทวนกูไม่อินดาววิอาศัยกันทูจอมให้เขาเรื่องงานเราเทอินชวนควงรูมาคายเกยเมกันรุยกิ้งอินซับดลโคชวนกูเท